Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Barasa Network. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge. Tugiye kubagezaho icyegeranyo twise Ikinyarwanda mu ndimi 10 za mbere nyafurika zivugwa cyane muri Afurika. Umugabane wa Afurika uhuriyemo abantu n'imico itandukanye bigatuma ugira indimi nyinshi zitandukanye ndetse n'imivugire itandukanye. Mu by'ukuri Afurika igizwe n'indimi nyinshi, rimwe na rimwe zikaba zitandukanye mu gihugu kimwe. Mu ndimi ibihumbi 3 zose zivugwa muri Afurika ntabwo ariko zose zizwi cyane. Nkuko twabivuze, inyinshi ntizemerwa nk'indimi zemewe kandi hari n'izivugwa n'abantu bake. Gusa hari n'izindi zivugwa n'abantu benshi ku buryo bugaragara, zikaba zigaragaramo miliyoni z'abantu bavuga izo ndimi. Tugiye kubagezaho indimi 10 nyafurika zivugwa cyane muri Afurika. Ku mwanya wa mbere haza Igiswahili. Igiswahili ni ururimi nyafurika rufite umubare munini w'abaruvuga. Mu by'ukuri bigaragazwa ko abantu barenga miliyoni 150 bashobora kumva no kwisobanura muri uru rurimi. Igiswahili ni ururimi rukomoka muri Afurika y'Iburasirazuba, ruvugwa mu bihugu byinshi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Tanzania, u Burundi, Kenya n'ibindi byinshi. Ku mwanya wa kabiri hari Igihausa. Hausa ni rumwe mu ndimi zemewe za Nigeria, ruvugwa n'abantu benshi no mu bindi bihugu. Ingero ni muri Nigeria, Sudani, Benin na Togo. Umubare w'abavuga Hausa bagera kuri miliyoni 79, harimo miliyoni zirenga 50 muri Nigeria. Ku mwanya wa gatatu haza Ikiyoruba. Yoruba ni ururimi rwa gatatu ruvugwa cyane muri Afurika. Ni rumwe kandi mu ndimi zikomeye zo muri Nigeria. Usibye muri iki gihugu, Yoruba ivugwa cyane muri Benin na Togo. Umubare w'abantu bazi uru rurimi ugera kuri miliyoni zirenga 60. Benshi muri bo birumvikana ko ari abanyanigeria. Yoruba iboneka mu mivugire igera kuri 20 bitewe n'akarere. Mu mwanya wa kane hari Igipel. Igipel ni ururimi ruvugwa cyane muri Afurika y'Iburengerazuba. Abaruvuga barenga miliyoni 50. Igipel yacengeye mu bihugu byinshi nka Gambia, Nigeria, Burkina Faso, Mauritania n'ibindi byinshi. Igipel igaragara mu buryo butandukanye bw'imyandikire, mu nyuguti z'Ikilatini, mu Cyarabu, ariko no muri Adlam, inyuguti zerutse guhimbwa muri Guinea. Ururimi rwitiriwe abaturage b'Abapel ruzwi kandi ku izina rya Fulfurde, ruherereye mu gace ka Saheli. Ku mwanya wa gatanu haza Iki-Oromo. Oromo igizwe n'indimi bita Kushtike, ni ukuvuga indimi zifite inkomoko mu ihembe rya Afurika. Rero Oromo ruvugwa n'abarenga miliyoni 35, abenshi muri bo ni abanya-Ethiopia. Oromo kandi ni rumwe mu ndimi zemewe muri Ethiopia. Uru rurimi ruri mu mivugire itandukanye cyane cyane 3. Ku mwanya wa gatandatu hari Iki-Obo. Nigeria yongeye kuboneka mu rutonde hamwe n'ururimi Ibo, rusangiwe n'abaruvuga miliyoni 25. Uru rurimi ruvugwa rukomoka mu ntara ya Biafra mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'igihugu, runavugwa hakurya y'imipaka cyane cyane muri Kongo. Rufite imivugire itandukanye igera kuri 20. Umwanya wa karindwi haza Amharic. Hamwe n'abaruvuga ni hafi miliyoni 20. Amharic ni ururimi rwemewe rukoreshwa mu nzego z'ubutegetsi muri Ethiopia. Amharic kandi ivugwa mu majyepfo ya Misiri, muri Djibouti, muri Sudani no mu gice cya Yemen. Muri diaspora ya Ethiopia biboneka ko hari abantu hafi miliyoni 3 bashobora kwisobanura muri uru rurimi. Ku mwanya wa 8 haza Lingala. Lingala ni ururimi ruzwi n'abantu bagera kuri miliyoni 20. Ururimi rwabo kavukire rukoreshwa cyane muri Kongo ebyiri na gake muri Angola. Lingala rijya gusa na Bobangi. Lingala ifite inkomoko mu karere k'uruzi rwa Kongo. Ku mwanya wa 9 haza Ikinyarwanda. Imibare igaragaza ko Ikinyarwanda kivugwa n'abarenga miliyoni 15 muri Afurika. Usibye mu Rwanda, Ikinyarwanda kivugwa no mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa no mu majyepfo ya Uganda hamwe no mu bice bimwe byo muri Tanzania. Mu Rwanda Ikinyarwanda kivugwa na 99.38% by'abanyarwanda. Bivugwa ko abantu miliyoni hafi 40 bo mu karere bumva Ikinyarwanda bitewe n'indimi zihari zijya gusa n'Ikinyarwanda. Twavuga nk'Ikirundi cyo mu Burundi, Igihe cyo muri Tanzania hamwe n'izindi ndimi zo muri Uganda zijya gusa n'Ikinyarwanda. Ikinyarwanda kandi gifitemo amagambo menshi asa nayo mu rurimi rwitwa Ikizuru rw'abirabura bo muri Afurika y'Epfo. Urugero ni umuntu, abantu, ingwe, amazi, umutwaro, ingata, inyama, inyoni, iminwa, marume, umukwe n'andi. Ku mwanya wa 10 haza Ikizuru. Ururimi rwa 10 ku rutonde rwacu ni Ikizuru kivugwa n'abarenga miliyoni 10. Ikizuru ni ururimi rwemewe rwa Afurika y'Epfo, ariko ruvugwa no mu bindi bihugu nka Eswatini na Lesotho, ibihugu bikikije Afurika y'Epfo. Mozambique na Malawi nabo bazi uru rurimi. Ikizuru cyari ururimi mu ruvugwa gusa rutandikwa kugeza igihe abamisiyoneri b'abanyaburayi bahageze batangira kwigisha kurwandika bakoresheje inyuguti z'Ikilatini.
Hari izindi ndimi enye zivugwa cyane muri Afurika ariko zazanywe n'abakoloni. Muri izo ndimi urwa mbere ni Icyongereza. Abantu barenga miliyoni 200 bavuga Icyongereza muri Afurika. Nirwo rurimi ruhavugwa cyane rutari ururimi nyafurika. Icyongereza cyagiye gisakara cyane, gihera mu majyepfo y'umugabane mu bihugu nka Afurika y'Epfo, Botswana, Namibia n'ibindi, no mu majyaruguru nko mu Misiri na Sudani. Ibindi bihugu nka Ghana, Sierra Leone, Uganda, Kenya n'ibindi byinshi nabyo bivugwamo Icyongereza. Ibi byose byashobotse kubera ubukoloni Ubwongereza bwakoreye ibihugu byinshi bya Afurika. Ku mwanya wa kabiri haza Icyarabu. Icyarabu ni ururimi rukomoka mu bihugu by'Abarabu. Icyarabu cyakwirakwiye muri Afurika mbere cyane y'Icyongereza kizanywe n'Abarabu mu kinyejana cya 7. Kubera izo mpamvu Icyarabu kivugwa mu bihugu byose byo muri Afurika y'Amajyaruguru, ni ukuvuga mu Misiri kugera muri Maroc binyuze muri Libya, Tunisia na Algeria. Birumvikana ko Icyarabu kivugwa no mu bindi bihugu bigana mu majyepfo. Bavuga ururimi rw'Icyarabu muri Afurika, bityo rukaba ururimi rukomeye ku mugabane. Igifaransa kiri ku mwanya wa 3 mu ndimi z'abakoloni zivugwa cyane muri Afurika. Abavuga Igifaransa barenga miliyoni 120. Igifaransa ni ururimi rwa 3 ruvugwa cyane muri Afurika. Ibi kandi byatewe no gukoloniza ibihugu byinshi mu kinyejana cya 19 cyane cyane mu bihugu bya Maghreb. Usibye Tunisia, Algeria na Maroc, Igifaransa ni ururimi ruvugwa cyane no mu bindi bihugu bimwe na bimwe nka Senegal, Cameroon, Congo, Cote d'Ivoire, Guinée, Gabon, Mali n'ahandi henshi. Ku mwanya wa 4 haza Igiportuge. Ushobora kuba utarubyiteze ariko Igiportuge cyuzuza urutonde rw'indimi z'amahanga zivugwa cyane muri Afurika, aho miliyoni zirenga 40 zikivuga. Kuba ururimi ruzwi cyane biterwa n'ibihugu bitandatu byakolonijwe na Portugal mu binyejana byashize, birimo Angola, Mozambique na Cape Verde. Bamwe mu bakoloni b'Abanyaportugal batangiye kuva kera cyane binjira muri Afurika, bahereye muri Guinea Equatoriale bakolonije mu 1493 iza kubohorwa mu kinyejana cya 18. Na nshuti bakunzi wa Theo Barca Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.